ይታሰራል ይገደላል ከሀገር ይባረራል ይሄ ነበር አሁን ያለው ሁኔታ የተማሪው ሰዎች በቀልብ ባትሪ የሚፈለጉበት ሁኔታ እየመጣ ይመስለኛል የጊዜ ጉዳይ ነው ይመስለኛል ለምን መሰላችሁ አንደኛ ትምህርት ቤቶች ለውጡን ታውቁታላችሁ ከዚህ በፊት ትምህርት ሲማሩ ውድድር ነው የግል ትምህርት ቤቶች የግሎችን ታውቁታላችሁ ፕራይቬት ስኩሎችን ታውቁታላችሁ ተማሪ ለማሳለፍ አግቦ ነው ማትሪክ ኢንትራንሱንም ምኑንም የስምንተኛ ክፍል 100% አሳልፈለ ገቢ ነው ገቢ ማሰባሰቢያ ነው የግል የመንግስት ትምህርት ቤቶች ሚላንጆች ለምን ይቀራሉ በውድድር ባለፈው ምንድነው የተደረገው ኢንትራንስ ፈተና ላይ ምን ነበር የበረው በየዩኒቨርሲቲ ነው እንዴት ታያችሁትና እንዴት ታያችሁ ጥሩ ነው መጥፎ ነው ጥሩ ነው አልহামዱሊላህ ረቢል ዓለሚን ሸከ ሶዳደ ይወጣ ኮሶዳታ ቱሪናሎ ላይ እንጀ ጥሩ ነው ይሄ ነገር ለምን አንድ ሰው ይንገረኝ ለምንድን ነው አታውቁም የትምህርት ጥራት ለመጠበቅ የትምህርት ጥራት ግን በላይ ጥሩ ነው አው ገብታችኋል ነገሩ ለማንኛውም በጥሩ ካሰባችሁት በቂ ነው ይሄ የተፈለገው አገር እየመራ ያለው ሰው ሰርቲፊኬት እየገዙ እስከ ደረጃ ደብደቦች እንዲህ የተመራ ነው ለወደፊት ግን ስማርት ሰዎች አገር እንዲመራ ነው የተፈለገው በቃ ባለፈው እንደው የማለፉ ጉዳይ እንደባለፈው ነበር እንዳለ ተረዘረዘ አይደለም እንዳለ ቀራ ሰላም ዛው ቀራ በፊት ኮፒ አድርጎ ቀጥቶ የሚቀባ በሙሉ ቀራ ይሄ አንዱ የዶክተር አቡይ ልዩ ሲስተም ነው ስለዚህ የተማሩ ስማርት የሆኑ ሰዎች እየተመረጡ ነው ከእንግዲህ ወደ ውርስ እናንተም እዚህ ጠንክሩ ምናልባት ተወጣላችሁ ቀድማችሁ ስንተኛ አመት ናችሁ አራተኛ አመት አለ ሶስተኛ አመት ተረተ ቀድማችሁ ገባችሁ በዛ ከመጣችሁ ምናልባት አልተረጥራችሁ እዚህ መጠንከር ነው ከእንግዲህ የሚመጣው ግን ተጣርቶ ነውና እናንተ አሁን ከተጣሩ ሰዎች ጋር ምናልባት የምትጣሩበት ምን ስለሚቀመጥና ስለምትባረሩ አገር በስማርቶች እንዲመራ ለውጡ እንዲመጣ እኔ የራሴ ንባብ ነውና የራሴ ተስፋ ነው አንድ ይሄን አስተላልፋለሁ ይመስለኛል እንኳን ደስ አላችሁ ይሄ አንድ ነገር ነው ሁለተኛ ለውጥ አለ ሁለተኛ በጣም ወሳኙ ነገር እናንተ አዋቂዎች ናችሁ በየዩኒቨርሲቲው ሄጄ ነገር ማስተላለፍ አለብኝ አሁን ለምሳሌኛ የመጣ ነው እዚህ ጋር ያሉት የአካባቢ የጋምቤላ ዱዓቶች አሉ አይማዎች አሉ እነሱን ለማሰልጠን ነው ሼካችን ናቸው ለዚህ የፌደራል መንግስት የፌደራል መጅሊስ የዳዕዋ ዘርፍና ምናምን በጣም ሰፊ ስልጣን ነው የዛ ኃላፊ ናቸውና እሳቸው ነው ያመጡን እኛ በሰበሰቡ እሳቸው ነው ያመጣ ነው ስለዚህ በጣም የሚገርማችሁ ነገር አይማዎቹን ተድሪብ ስናደርጋቸው በዚህ ባንጌ ጋምቤላ ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው የተሰበሰብነው አይተዋወቁም በተበታተኑ ናቸው ሰው ደግሞ እንደው ዩኒን ካልሆነ ካልተባበረ በቀር ምንም አይፈጥርም አሁን እነዚህ ዳይማዎች ምናልባት እስላማዊ ትምህርት አላቸው አካዳሚክ ትምህርት የላቸውም እቅድ የማስቀመጥ በጣም የሚገርማቸው ነገር የሚያሳዝነኝ በተለይ ይሄ ክልል ሌሎቹ በጣም ለእስላም የቀረበ አምሮ ነው ያለው እዚህ ያሉት ማህበረሰብ ነዋሪዎቹ እስላምን ለመቀበል በተፈጥሮ ላይ ነው ያለው ወደ እስላም ለማጥራት በጣም ስክሪ እስላም መሆን ነው እኛ በትክክል መታየት ብቻ ነው እንዲሁ ወደ እስላም በጣም የሚገርማቸው ነው ሌሎቹ ትሪኒቲ አንድ ሶስተኛ ሶስት ሁለት ምናምን በላ ነው እስላም ግን አንድ ነው ሁሉም የሚሉት ፓጋን ሰዎች እነዚህ በኋላ የቀሩት እንግዲህ በዋቀፈና ላይ ያሉ ሰዎች በሙሉ አላህቸው አንድ ነው እዚህ ምናምን ስማቸው አንድ ነው ሙሉ አንድነት እስላም ነውና ሁሉም በጣም እስከ ቦረና ድረስ ቦረና ጉጂ ጀሚዓን ለእስላም እጅግ በጣም የቀረቡ ሌላው የሚያስቸግራቸው እዚህ ደግሞ ፈርቲላይዝ ደሆነ ያምራላችሁ እጅግ በጣም የዳበረ መፍሰስ ብቻ ነው የሚያስፈልገው እዚህ ላይ ስለዚህ እነዛ አይማዎች እዚህ ያሉት አካዳሚካሊ ስለማያውቁ እናንተ ራሳችሁን አደራጅታችሁ የዳዕዋና ሲስተሙን ሰርች አድርጋችሁ ሲስተሙን ለማቅረብ የዳዕዋ ሁኔታውን ለማቅረብ ከነሱ ጋር ጥናት ለማድረግ እዚህ በተለይ ጋምቤላ ላይ ከውጪ የመጡ ከአውሮፓ እጅግ በጣም የተለያዩ ድርጅቶች ያሉት እዚህ ነው እነዛ በሙሉ በጥናት ነው በተጠና መንገድ ነው የሚያስተላልፉት እኛ ግን የሚያጠናላቸው ሰው በሌላ አካባቢ እንደውም ይመስለኛል ተማሪዎች ተሰብስቦ የአካዳሚክ ተማሪዎች በዩኒቨርሲቲ ባሌላ እንደዚህ አግኝቻቸዋለሁ ህብረተሰባችን የማያውቅበት አካባቢ ማዋለ ህፃናትን በየቦታው እየጠቁ ማቋቋም ጀመሩ ማህበረሰባችን ማህበረ ህፃናት የሚባል ነገር አያውቅም ማዋለ ህፃናት ኪንደርጋርተን የሚባለው ይሄ መጀመሪያ በጣም ወሳኝ ቦታ ነው ህዝቡ አያውቅም ልጆች ከ7 ዓመት በሙሉ ሜዳ ላይ ሄዳሉ የከተማ ግን ገና እናት ከወለደችው በ6 ወር የልጆች ማሳደጋ ቦላ ይጣላል በአጠቃላይ ለማለት የፈለኩኝ ጥናቱን የምታቀርቡት ስለዚህ ነገር የሚገባችሁ ካርታው በአእምሮአችሁ ውስጥ ያለው በጥናት የምታቀርቡለት በጋራ መስራት የናንተ ወሳኝነት አለውና ይሄን ነገር ከነሱ ጋር እንድትሰሩ መጀመሪያ ራሳችሁን አደራጅታችሁ እነሱም ይደራጃሉ በዚህ መሰረት በእናንተ በኩል በተማሪ ሰው መልክ የማደራጀት ጉዳይ የመስራት ጉዳይ እቅድ የማውጣት የማጥናቱ በእናንተ የቀረ ነውና
ይህን ነገር ከነሱ ጋር እንድሰሩ ለማለት እፈልጋለሁ። ወጀዛኩም الله خيرا لحسن استماعكم الله ይርዳችሁ። ሌላ አጋጣሚ ካገኘን ከዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች አብዛኛውን ጊዜ እንገናኛለን። ጋቢላ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው። ትጋብዙኛላችሁ? ሌላ ጊዜ ልምጣ? ይመጣል? ሰላም አለ ሼክ ከፈቀዱልኝ ነው። ሼክ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላህ። والله جزاك الله خيرا شيخ محمد حسين أرجو جنيني أرجو تو أربعة قريه وكجلت واني برمادات الرلين أرجو مسنتري إن شاء الله رب جزاء ثانية خفلوا جدمتو جولتين نوان توكو جوفده مالي وان خطأ منا يو بيا لما أسبول نيا تساتوري بلا برسيسوتا يونيفرسيتي مدولابو بلا بكسني بوته نما تازيات تقولوا ربي خبارك كديدو تكابلا كسين أجرد برسيسوتا خرا شاشمنيتي في دودولا برنوتا بيا سنبتا براتوتا فكنو أصديما برسيسوني يونيفرسيتي مدولابو kana guddo nama diidama san nuti qopheessuudhaaf ama diidama ol nu feessatu nama diidamni suni sadarkaa barnoota isaaniin beeyu nureenu hin dhageenya madura isin beekun ni mala namoota sanni qopheessine yoo jenne amma mata meeqa nu feessa yoo xiqqaate ama diidam soddom nu feessatu ganaa dhalatee guddatee baratee qophaawee waan dheeraa ture takkaa balaa akkana guddoon agarreedu بلا قدو أكا بيتي نمودتي بلان سندو أمة اللي ربين إراهام بسو بكسان اللي ربين منوها بوسو بلان سن بلا قدو دا إسن اللي ربي سناسب برسيسو بلا لا فامي لغتي بلا نمني ولد درمتي نما جنون أمني ملي بلا بيبوتي وانو الفاتحة ريك قرانو قلبي نجعبسي وان ربين قدر مو نمني أول چنجرو جرسن هجي إسان أمتها فهجتا تران وان بريدو أما إسان جان كان سمو أمتها قرود أف سلا قويا نمني بوقاتو قويا سفتي في الهدا سن اللي سمونا ما قرود أف بيتكرا تكتي صوتو سوسوان بلان سن إسان مدتي ربين أكما هجي إسانتين غلط إسانيها خفلو أمتا اللي ربي راهام بسو بكسان اللي ربين نمنوها بوسو جيتشو بربادي الدو بلا قدو ترتي اسن ارغچوف اسن مخنانو ربي سنا سبرسو جيتشو بربادي دو نما دي دم برسيسوتا ميلا لا جولتين والله فامي بر اسن تو بي خوان كان نرد ان شاء الله هنگر وجيتشو بربادي الله توما جزاكم الله خير الله أكبر الله أكبر الله أكبر أو قبل ما تجي سلام وهنا نبتدي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر شيخ كان يا ربي عمري ساني نفديرس آمين عمري ساني ربي نفديرس آمين شيخ يا ذاكر إيجا برديرا دايتشو أنا إيجا نسلو في أمتى أفري إيجا قافا وقات كفر الراجل كبير جتولا جماعة كينيا جماعة يونيفرسيتي هنا تجاجل أدادا قولودان دعوة دفني تقولودان كيسمو أدادا فيدوفين واحد دون فجتا أسين نجهلي جرنجتشودا ربي جزاي ساني في الله خفلوا آمين ربي درجة ساني أولو ففود آمين إن قد برنامج بريدة قاف مسجد خنجار في ديمنو أبو حيدر داعي كينيا بكمان وفي يامني أسين نوف أك أرجم نوف تاسي ساني جزاء ساني دالي ربين فردوسي نوف تاسي سو هالراس شيخ كينيا جالتما خنوتي إيجا جامبيلا دفنجتشود أجيني إيجا ليجتشود حاجة إنسان دفني أس مسجد كينيا نوجا هنوتي أكمل تري ميلا يبسا يبسون الدوير الله أكبر الله أكبر ما شاء الله إساني وجه والأرجو خينيا في اللي ربي خينيا في قلني هجهو أتشمانو واني الريفو إيجالين في تدا إن شاء الله وتوتقول لي التنوف فني دعوة إساني نكوف نيتشو والله يتوتنوف فني قافة إشاي مغربة جدّر أجر أسري تسكتي جان أسري راخفني هجا إشاي ديمنا جتشو جرة تري قالوا أمس برنامج براج جرا جتشو رجافنو تيمامي أمس تكو وانت جن نيا تو مالي إرجع خينيس دبر فني
إن شاء الله تتلامت هاللي تنواساني بهني أجا مغربا وجين سلالني تبهني نتولانا كم جتن الله أكبر إن شاء الله مسجد خنا إيجار وداف هنا أكو ما أجرتن مسجدني مسجد هاجناتي هاجو ما خنا مسجد هاجنا خنا برتان كن هندي برتان بس ديول قرين بوتان قوتميتي هو أنتاو لبنان قرا مقالة دي مسألة تقول جمعة سوى وجين سلالنا كامباسني لما تأوس ويا جمعة قالوا أسلفني وجين سلالنا مسجد خنا جار وداف أمني إثيوبيا قوتو أشاراني ثاني خن كيسن جرينجرو جتشو جمعة مسجد هندر ديمني مسجد أدى بيخين هندر ديمني أكسفون أنا أكسف وكسيمين الله أكبر قرف ولدراتي برتوني دفن ركنا نتي أجر ريحنا أجرون قبل إساني سوان كان أولي فوي فتشو قبل كان جاون سوسوتشوات الري حاجة دندين يخونو وان كان لفكيني قرو أماس لفتي نتي إبالا يودن دامي لفتي بيتامل لي بريدة إساليني بربانا أكسو كامباس أوليرا قرا برتا إبلا ما أولي تتي برتا لفتي كلان جتشو لفتي جماعة جامبيلا يونيفرسيتي لا لفا متر شنتما في شنتمي جرا جتشو لفا كلها أجرو مسجدني أشر جرو مسجد سديتي في سجلي ويتي برتان هندي والجهة تاي قرآن اللي كروا الأفدان ديان جرو هو جرو خنا وجين جتشو خنا فركين هيد نور جرو خنا أمة إسلامك أبني خيسة إينا خيسة بانا شيخني خينيا عثمان إرجاها اللي نما إسان يوجين حريروك أبو هندتي نما مسلمة أبو ليان خينيا خبر إلمان إساني اللي إسان الرابي اللي في أسب برد شفتا وخنا اتيادة خنا نودا برسني إن شاء الله حقدن دامين واتكو لفتي خنور رابلتي مسجد لفس أولي سنرتي أكا إيجاروف مسجد مجلس الفدرال اللي أكا وان خنا أجهي ومن خينيا حواسني بلا مسلمان اللي وان خنا أجهي أكا وان كان نوبر مثلا أسمان أمس الآن وبربادة شو إن شاء الله وائن الله أكبر وائن هو وائن جرينياس كيسا أكاتا ألفنا التنين نقاقرو شيخني تكو دريلور رفاني هو لا تكو نبي خنتا نما برا دكتور اللي رفاني جرنا فكاتا أرجو جرن هو كم تك خيسا جرو جتشو إن شاء الله لوني خنا عم بود رفوانا كاناتين إنكمو هنكبو أكو مثلا أما حواسني خين هدون حواسني جنب لا غير إسلام رفو جرن جتشول especially أكبابي يونيفرسيتي هنا رتي غير إسلام هنا جرن جتشول هون بوآ برتوني أسكوبت شو تيوان تيف أمته خنا قبسي سوداف إسلامني أسكيسة percenti لا يو لالي percenti لما سدينجو جتشو جنب لا خيسة إسلام نجرو دالتان جنب لا percenti لما سدينجو إبرة جتشو هون ده وري إسلاميان هيروسون هيرتين في تأجر جتشول خنا أسديبي سوداف خرا حقيقة مولي سوداف إن شاء الله جماعان يونيفرسيتي جنب الله هم قد دابتي يو ميلا لما قد دابتي confidence يجمع عن قد دابتي وان كان دلقوا لي دندو نيدن دي جتشول أبدا أمنا وان تيفي إن شاء الله أستاذنا اللي خنا رتي أكا قرا إسانيتين وان إسان الرائق منو بهني وان كانت هواس إسلام على كان وفبر ماتشيسن أسمان قافت شو بربادة تأمنوا تمروا اللي أتونو دامني سلامتا بريدة الأول برا قال لي أكم جتن الله أكبر الله أكبر انقدي بأمار النعم يالله ملكت اسكازاري درس يهن مسجد بزو لفتن بت الله ردتون بزو أئماوش بزو علماوش تساتفوبت ይሄንን የጋምቤላ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ዛሬ ወደ 500 የሚያክል ተማሪ የሚማርበት ዩኒቨርሲቲ ያለው የጁምዓ መስጊድ ይሄ ነው። ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። እና ይሄ መስጊድ በጣም በመጥበቡ ምክንያት ግማሹ ጁምዓ ወደ ላይ እየሄደ ነው እየሰገደ ያለው ወደ ከተማ ሌሎች መስጊድ እየሄደ ነው እየሰገደ ያለው እና ይህ ጀማዓ ደግሞ የሚቆም ከሆነ ምናልባት የዚህ ኡማ የዚህ የጋምቤላ ክልል ሙስሊም ጀማዓ ቢያንስ በፐርሰንት ስናሰላው 3% እንጂ ከዛም ይበልጥ አይነት ነገር አይደለም ማለት ነው። ይህንን ማህበረሰብ ወደዚህ ለመጥራት ይህ የጋምቤላ ዩኒቨርሲቲ ሙስሊም ተማሪዎች ጀማዓ በጣም አስፈላጊ ስለሆነ ይህንን ጀማዓ ለማቆም ይህንን መሬትም ቢሰፋልንና እላይ በአዲሱ አሁን ብራንች በተከፈተው ካምፓስ ላይ ሄደው ዳዒዎቻችን ቢያዩት ደስ ይለናል። ሰዓት ካላቸው ኢንሻአላህ ከሸዳክር ጋር ሄደው የሚያዩት ይሆናል አላህ ካለ። ያንን 50 በ50 የሆነ መሬት ባዶውን ቁጭ ብሏል ማለት ነው። 8 በ9 የሆነ መስጊድ ነው የተገነባበት። ያ መስጊድ ደግሞ ለተማሪው በቂ የሆነ መስጊድ አይደለምና ያንን ነገር ወደ
የሙስሊሙ ማህበረሰብ ይህንን ነገር እንዲሰማውና እንዲሁም ደግሞ የፌዴራል መጅሊስ ይህንን ነገር አውቆት ለችግራችን ለጋምቤላ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ችግር እንዲደርስላቸው በዚሁ ጥሪ ለማቅረብ እንፈልጋለን። ኡስታዝን በመጨረሻም ደግሞ የመጨረሻ መልእክት ኢንሻአላህ አስተላልፈውልን እስከ መግሪብም ድረስ ቢቆዩ ወይ ደግሞ ኢሻም ራሱ ቢቆዩልን ደስ ይለን ነበር፣ ግን ሌላ ፕሮግራም ተይዟል ብለዋል ሸዛኪር እና ወደ እሳቸው አሳልፋቸዋለሁ። ከዚህ በላይ አላወራም። ኢንሻአላህ ምን ትላላችሁ በዚህ ነገር ላይ? አላሁ አክበር አላሁ አክበር። ቀጥታ ወደ ኡስታዝ ላስተላልፋችሁ ኢንሻአላህ። አልሐምዱሊላህ ወኒ አስራ ጀኑ ዮጅራቴ መራ ኮንቆ በኋላ ፍኝግኒ አሙማ ወአስዳበኔ ዳም ሰኸና አስራ ፉኔ ደምነኒ ቦዳ አማናሌን አከኑረቲን በንዴ asuma fuula keessan dura dhaabbadhee dhaamsa godhuu barbaada. Hawaasni tamsaasni amma asii xiqqaan kun tamsaasa kallattii waan ta'eef hawaasni muslimaa biyya teenya keessa jiruu fi biyya teenya irraa ala jirulleen barattoota yuunivarsiitii Gambeellaa hamma dhaamsa nutti dhaamaa jiran kana bakka amma isaan tattaaffii godhanii bakka tana argatan bakka hanga mataatti qabatan kana mana kana masgida hanga kana irra kaayatan dachiin tunis rakkoo waan taateef himannaa isaanii namuu dhagayaa jira. Hawaasni keenya bakka jirurraa inshaallah waan kanarraa akka qooda fudhatanii dachiin akka gaamba isin himtanitti oollaa kana dachiin yoo bal'isuu fedhan akka waan jirtuuti. Kanaa mire? Kanaafu inshaallah rakkootan akka waliinuu irraa furru dhaamsa fuuluma isaanii dura dhaabbadhee dabarsuu barbaada. Wanni kuni waan guddaadha. Waan ijoollee har'aa barattoota har'aa qofaami. Barattoota ganaa hamma duniyaan tun jirtu hanga yuunivarsiitiin tun bakka kana jirtu barnoonni asitti deemu ijoolleen asif fayyadatu jechuudha. Waqfii guddaa umriin isaa dheeraati. Namuu bakka jirurraa akka waan kanarraa qooda fudhatu dhaamsa dabarsuu barbaada. Fuula dura isinii wajji wal qunnamnee namni immoo ijoollee tana gargaaruu barbaadu yoo jiraate hamma isaanii wajji walitti qindeessinee akkaawuntii isaan qabanii fi waan tokko tokko walitti qindeessinu nuti immoo dildila taanee isaanii wajji isin wal agarsiisuu ni danda'anii namoonni ijoollee tana gargaaruu barbaadan bakka kana bituu feetan gargaaruu feetan na qunnamtanii hanga yeroo ijoollee wajji wal isin qunnamsiisa asumarraa dhaamsa keessan fuuluma keessan dura dhaabbadhee dabarsuu barbaada inshaallah. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar inshaallah. Dachiin naannawa kana jirtu gatiinsi yoo akkamii bitamtii hammam takka yoo argatan bitamtii san fuuldura waliin ijoollee waliin haasofnee ilaalla. Dhaamsi immoo dabree jira. Namuu dhaamsi gurra isin haa bu'u. Dhaamsa ilmaan keessaniiti. Dhaamsa ilmaan biyya teessaniiti. Dhaamsa ijoollee abdii hegereeti. Nutilleen turjumaanuma taanee dhaamsan irra deebine malee dhaamsa dhaamee jira inni. Hogga dhaamusan nama hundatti nu wajji dhaame. Nutilleen kanuma bakka bu'aan keessan dhaame san irra deebine hawaasa keenya hundaanuu dhaamsa geenye. inshaallah dhaamsi kun barakaan deebu rabbiin haa taasisu. Isinillee rabbiin barakaan isin haa galchu. Dachiin isin hangana irra laffaatan inshaallah teessanuma yoo rabbi fedhe inshaallah. Dachii bal'oo biyya Gambeellaa tana keessa bismillaahi rabbi waa bakka isinitti hin dhabu rabbi bakka isinii haa godhu. Rabbi isinii haa bal'isu. Nuti isinii wajji turuu waan nu dadhabsiisu laakiin sagantaa qabamtee jirtuutu مغرب عشاء جدو کا جنوت اللي دران قلبي نجابت مال مغرب عشاء جدو سامم تكاتي جنة بود ربين كما أسري نوفيدون نتي وان بريدا جنة يانا أسيأتش إن شاء الله يروبرو شرّا إتي ولتي ندي من ربنا هاكون نمو جزاكم الله سنين جنة جولتي يا رب سنها خبجو رب سنها قدسو تخسات رب سنها تيسو كم بيترا في شن ورّفو شيني ها سوانسان سموته يسن أكثر بسني هاتاجو علمين نورا جان نور خون إفاجتشو إفان كن مو قلبي نما هندرن قبطو
قلبي صافي قلبي ربي وجين جرتو قلبي قل رقبتا تغدن ديت قلبي تينيا هم ترائيني وان بريدا أكبك خنا أومش نقولون برباكي ربي برخارسين هاقلشو ديرا في دوبرتي شمران كيسني في درجة جيس هندا وخير رب سرعسين هاقلشو جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم سنين جنة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ساعتهم يلنم እንኳን ደስ አላችሁ ምን አይነት ድልኞች ናቸው እናንተ ይህ ተማሪ የዛንድሮ ተማሪ የጋምቤላ ዩኒቨርሲቲ በጣም ድልኞች ናቸው ምክንያቱም እድልኞች ባትሆኑ ይህ ታላላቅ ኡስታዞቻችን ካለናንተ ጥሪ አልጠራችሁትም ምን አላረጋችሁም በራሳቸው ጊዜ በእንዲህ አይነት እናንተ የምትፈልጉትን መልእክት ማስተላለፍ መቻላቸው እድልኞች መሆናቸው ነውና አላህና መስግኑ አልহামዱሊላህ ረብል ዓለሚን አልহামዱሊላህ ረብል ዓለሚን በዚህ በተጨናነቀና በጣም ጠባብ በሆነ ለናንተም ለነሱም በማይበቃ ቦታ በማይመጥናቸው ቦታ እናንተ ልጆቻችን የኢትዮጵያ ልጆች ብሎ እኚህ ኡስታዛችን ታላቁ ዳኢ ሼህ አሚን ኢብሮ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳይ ስራ አስፈጻሚ የትምህርትና ዳዋ ዘርፍ እዚህ ቦታ ተገኝቶ ንግግር ማድረጋቸውና ያቀረባችሁትን መልእክት ቀጥታ አየር ላይ ማዋላቸው ትልቅ እድል ነውና እንኳን ደስ አላችሁ ነው የምላችሁ ለምን እዚህ ያለው የኢትዮጵያ ህዝብ ነው የኢትዮጵያ ብሔረሰብ ነው እዚህ ያለው የኢትዮጵያ ልጆች ነው ያሉት ተሳክቶ ስለዚህ ይሄንን የሚሰማ ሁሉ አባት ይሄንን የሚሰማ ሁሉ ቤተሰብ ይሄንን መስጊድ መልእክታቸውን ተቀብሎ በአስቸኳይ መልስ እንደምታገኙ ምንም አይነት ጥርጥር የለኝም ስለዚህ እንኳን ለዚህ አበቃችሁ ይሄንን መልእክት የሚሰማ ቅድም የነበረው ምክር ምናልባት ይተላለፋል ብዬ አስባለሁኝ ልጆቻቸው በዚህ አይነት ሁኔታ በዚህ አይነት ችግር ላይ ነው ያሉትና ከጫፍ እስከ ጫፍ ከዳር እስከ ዳር የኢትዮጵያ ሙስሊም ማህበረሰብ ልጆቻቸው በእንዲህ አይነት በዚህ ከፍተኛ ሙቀት ባለበትና ከፍተኛ ጠባብ በሆነችው ቤት ላይ መቀመጣቸው ዛሬ ለመጀመሪያ ጊዜ ለእናንተ ታያቸው ይመስለኛል ይሄንን ቶሎ ምላሽ እንደምናገኝ ሙሉ ተስፋ አለኝ አፋን ኦሮሞ ፋቲኒ እስን ወራ እድልኛታት ወራ ሚልካሃቹ ወራ ሚልካሃ ተማሮኒ አለናኩን ወሪ ኤቢፋማኑስ ወሪ ወጋለማስ ወሪ ጓጋሰዲስ ወሪ ወጋ አፉሪስ አከዚት ፍርሳ አከከና አርገቹን እስን ወራ ሚልካሃዳ ረኮን ኢንሻአላህ ረኮን ትጅርተንኩን ኢብኒ ለፋ ከንጅሩኩን ኢብኒ መስጊዳ ከንጅሩኩን አማ ኡመተ ኢትዮጵያ ቆፋ ኦቱንታይን እስላም ዓለማ እርጋን ከሰን ገቲ እስኒ ቀቀበ ጅሩፍ ኢንሻአላህ መልኪ ጉዳ ዮካኒሞ ዴቪ ጉዳስ ጊዜ ዲዮ ከሳ አርገተን ጀነያና ከናፉ በገገመደን ኡስታዝኒ ሼህ አሚን ኢብሮ ከራይሳኒት ነኩ መስለመን እስኒ ተከታተሉ ساعتين وتوجراتكم سانسلا يماني هم هاجا إشاد دراسي سنرد بر جنم سبي أجمراني هم زوري جمراني هم أسرف راني كنوا هم مغرب إني بوكان نجن نبر جول لك نيتول لالين ديم جراني رفاني ربي جزاء سانيا كفلو أستاذ محمد حسين أرجو قدم لنانت بميجا بعمل نانت بمتاوكوت ملك بنانت قوان نانت نانغرو بتأم ገብቷችኋል ወይም ደስ ብላችኋል እንዴት ነው አላሁ አክበር አላሁ አክበር ዛሬ የአማርኛም የኦሮምኛም በኩል እንደተደሰታችሁ እርግጠኛ ነኝ የማንም ይጎለው አማርኛ ነው የሚጎለው የአማርኛ ይጎላል ዛሬ ቋንቋ ኦሮምኛሳ አላሁ አክበር ሁሉንም በኩል ስላገኛችሁ ዛሬ ትምህርቱን ብቻ አደራም ብቻ ሴትም ወንድም ወደ ተግባር እንደምታውሉት ስለ መስጊድ ጥበት ስለ ቦታ ጥበት አታስቡ ኢንሻአላህ እኛ አለን ብለዋል አላህ ይሄንን ጉዳይ ምላሹን ማጋይቶ በቅርብ ጊዜ ደውሎ ቦታውን ተገኝቶ መስጊዱን ተገንብቶ ለምርቃት የምንጠራ ሰዎች አላህ ያደርገን ሊካማቸውን ሊፋታቸውን ይሄንን አላህ ኸይር ጀዛ ይክፈላቸው ይሉ
ሁሉ ኪሎ ሜትር አቋርጠው የመጡበት በእያንዳንዱ እርምጃ ደረጃቸውን ከፍ አላህ ያደርግልን በእያንዳንዱ በሌላኛው ወንጀላቸውንም አላህ ያራግፍልን ይሄንን ያስተላለፉት ለኛ ብቻ ሳይሆን ለዓለሙ የሚደርስ ስራቸው ድሮም ዳዋ ነው አሁንም ዳዋ ነው ለወደፊትም ዳዋ አላህ ያደርግላቸው ዳዋቸው በንግግር ብቻ ሳይሆን በስራ ነው ይታወቃል ለእናንተም የተላለፈ ከዛሬ ጀምሮ አንድነታቸው ፍቅራቸው መከባበራቸው መማራቸው መደጋገፋቸው በአዲስ መልክ ከዚህ በኋላ እንደምትቀይሩ በስራ እንደምትለውጡ እርግጠኛ ነኝ ኢንሻአላህ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر